Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk join kita punya sesi CME hari ini. Saya Dr. Nuraini, pakar perubatan transfusi daripada Transfusion Medicine Department. So hari ini saya akan present berkenaan safe blood transfusion practice. Sebenarnya CME kita untuk hari ini dia bersempena juga dengan transfusion safety workshop yang berlangsung bermula hari ini 5 hari bulan hingga 7 hari bulan Mei sehingga hari Khamis nanti. So untuk hari ini kita ada sesi CME pada hari ini pagi dimulakan dengan saya, dan pada sesi petang nanti bersama dengan Dr. Hilmi, pakar perubatan transfusi. Jadi esok dan lusa kita akan ada transfusion safety workshop, ada pameran hands on dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang lain lah yang menarik. So saya teruskan dengan presentation saya. This is the outline of my presentation. Nanti kita akan tengok sedikit mengenai clinical justification for transfusion, what is about safe transfusion process, adverse transfusion reaction management, near miss and IBCT, incorrect blood component transfused. So take home message. Alright. Untuk pengetahuan semua, transfusion ni merupakan satu chain. Transfusion is a chain. Dia melibatkan banyak steps di dalam transfusion. Bukannya satu step sahaja dalam transfusion. So contohnya kalau ada satu step di dalam transfusion ni yang berlaku error ataupun kegagalan, dia akan menyebabkan very serious event kepada pesakit, dan seterusnya boleh menyebabkan incorrect blood component transfuse ataupun kata lain kita panggil transfusion error, dan seterusnya boleh menyebabkan fatal complication kepada patient. So walaupun kita punya blood yang diberikan kepada pesakit ni, we already screen for all the viral screening, HIV, Hep B, Hep C and syphilis. But still there are inherent risk iaitu kalau kita dah screen pun masih ada juga risiko yang sangat-sangat kecil, less than 0.001%, patient boleh juga mendapat transfusion transmitted infection. Dan antara risk yang lain juga, patient boleh dapat adverse transfusion reaction from the transfusion. So that's why apa objektif kita untuk mengurangkan all the risk ni, we need to have a clear clinical justification why we want to transfuse the patient. So we need to look the patient as a whole, not treat the number, the hemoglobin number or platelet number, but we still need to see patient, the signs and symptoms of the patient, and also include the blood investigation or other investigations of the patient. And then itu inherent risk ni yang mungkin sukar sikit untuk kita nak elakkan, tapi kita perlu ingat juga apa fungsi kita yang terlibat dalam transfusion chain ni untuk mengurangkan transfusion error melalui mengurangkan preventable transfusion error. Contohnya wrong blood in tube. Wrong blood in tube ni actually is a preventable transfusion error. Maksudnya kalau kita tersalah ambil darah daripada pesakit lain, kita hantar darah pesakit lain untuk cross match dan ditransfuse kepada pesakit yang lain. That one is actually preventable. Inilah apa yang ingin kita tekankan pada hari ini.
Okay, so hari ini saya nak memberitahu juga, saya nak perkenalkan yang kita telah mengeluarkan satu polisi keselamatan transfusi darah edisi 1 2026 baru saja dikeluarkan bulan lepas, dan edaran telah dibuat melalui memo kepada semua jabatan di HSA. Jadi ini akan menjadi rujukan kita lah untuk proses transfusi di hospital kita ini. Okay, so saya punya presentation hari ini akan based on this policy lah. Okay, so polisi ini dah buat edaran, tapi kita tak ada lagi, I think belum ada lagi kot dekat laman web rasmi HSAJB. Later we will download lah, we will upload in the laman web, so you all can membuat rujukan lah terhadap polisi ni. Okay, so kenapa kita sangat strict dalam proses transfusi ya? Sebab kita nak pastikan keselamatan pesakit. Okay, so apa yang berlaku ya kalau contohnya kita transfuse darah yang salah ataupun darah yang ABO incompatible to the patient. Okay, what will happen? It may cause acute hemolysis. So apa yang berlaku contohnya ya daripada gambar rajah tu, okay, patient yang mempunyai kumpulan darah group B menerima darah group A. Okay. Darah group A dekat surface dia ada A antigen, okay, dan patient yang berdarah group B dia ada antibody anti-A. Alright, so apa yang berlaku jika darah yang salah diberikan? Okay, IgM antibody, okay, anti-A ni merupakan IgM antibody yang berada dalam badan pesakit. Dia akan bind to the antigen. Okay, red blood cell, transfused red cell antigen tu ada A antigen, so dia akan bind, membentuk immune complexes dan akan activate the complement cascade. Subsequently will cause the activation of the membrane attack complex. Okay, apabila ada activation of the MAC, it will cause intravascular hemolysis. And also ada secretion of vasoactive amines and inflammation mediators, causing the systemic symptoms includes vascular collapse, renal failure and also bronchospasm, and activates the coagulation cascade, causing the IVC will occur and subsequently bleeding. So that's why kita sangat mementingkan, okay, strict to the SOP. Kita kena adhere to SOP because all of these complication that may occur. Okay, for clinical justification, alright, semua darah yang kita request daripada blood bank should have a clear justification why you want to transfuse the patient. Okay, not just simply want to transfuse because you want to correct the HB level. Okay, so yang itu yang kena tengok patient secara menyeluruh. Okay, mandatory sebelum transfuse, you need to take consent from the patient, written consent. Okay, the consent is valid per hospital admission. Okay, tapi untuk kes-kes contohnya kes daycare, patient thalassemia, dia transfuse di daycare secara daycare. Okay, yang itu satu consent tu boleh valid untuk 6 bulan. Okay, 6 monthly. So after 6 months then you need to take the new consent from the patient. Okay. Untuk kes-kes contohnya memerlukan darah yang untuk standby atau dibawa ke OT untuk kes-kes elective surgery. So we have the table that name surgical maximum surgical blood ordering schedule. Okay.
this schedule actually we already do all the calculations. So from the table ada average number of blood yang usually gunakan untuk kes-kes elective OT ataupun elective procedure. So of course kita boleh berpandukan kepada MSBOS tu untuk mengelakkan wastage ataupun mengelakkan unnecessary transfusion, alright. Tapi masih lagi case by case, bergantung pada patient tersebut lah. Jadi kalau perlukan contohnya dalam MSBOS, contoh mengatakan kena bawa 2 unit Paxel, okay, OT, tapi mungkin patient ni perlu lebih, 2 unit tak boleh, perlu lebih atas sebab-sebab dia ada comorbidities yang lain, then you can always discuss with our medical officer or transfusion specialist lah, okay. And then selain itu untuk di medical ya, untuk pengetahuan mungkin yang di medical dah biasa dengan single unit transfusion policy. Okay, single unit transfusion policy ni terpakai di medical department only. Okay, apa yang kita buat untuk SUTP ni, mereka yang di medical kalau patient tu memerlukan satu transfusion sahaja pada hari tersebut, satu unit Paxel transfusion sahaja pada hari tersebut, then they no need to take code, minta code daripada kita punya medical officer blood bank. Okay, so mereka boleh terus request dan tulis SUTP ke atas. Okay, of course memang ada the criteria lah siapa yang valid untuk include in this SUTP. Okay, antara kriteria dia triggers dia lah HB less than 7 or less than 8 with comorbidities lah like IHD or COPD or age more than 70 and patient having symptomatic anemia without active bleeding. Okay, so patient yang macam ni dia valid lah untuk termasuk dalam SUTP, kita panggil single unit transfusion policy. Okay, so mereka akan transfuse 1 unit Paxel and then reassess patient whether need further transfusion or not. Okay, kalau perlu lagi baru kita transfuse, baru kita mohon lagi untuk another unit untuk transfuse. Okay, so ini yang berlaku untuk single unit transfusion policy di medical. Okay, even though this policy only at medical department, okay, the concept, maksudnya konsep yang single unit transfusion ni boleh dan bagus untuk digunakan di jabatan-jabatan yang lain juga. Okay, so you jangan treat the number only, you treat the patient. You transfuse dulu satu, you assess. Sometimes patient tu dah okay dah dengan 1 unit Paxel. Okay, tak perlu sampai nak 2-3 unit. So always assess your patient. Alright. Okay. Saya just nak share ada satu study lah yang mereka buat. Study ni mereka mengkaji transfusion safety process at their hospital. So finding daripada study ni mereka dapati terdapat transfusion yang actually tak indicated pun untuk patient tersebut. Okay. Macam ada some of Paxel, FFP, platelet and also cryoprecipitate transfusion yang actually not indicated for the transfusion. Okay, that not indicated, so you transfuse juga, actually you already expose the patient to the many risks of transfusion. Okay, and also dokumentasi transfusion dia tu tak lengkap. Okay, so documentation is very important in our transfusion process because it may lead to any medical legal issues later. Okay, so dengan sebab itu pastikan you punya judgement ya, clinical judgement untuk transfusion tu benar-benar indicated lah. Alright. Okay, so kita pergi tengok ke about the sampling and labeling process. Okay, sampling and labeling process ni apa yang penting sekali adalah positive patient identification.
Okay, strict verification. So sebelum nak ambil sampel untuk hantar ke lab, okay, always confirm, verify you will take the blood from the right patient. Okay, apa nak buat? Always ask the patient lah, ask the open-ended question, minta the patient untuk state the full name and also IC number. Then you verify against the wristband and also the clinical case notes. Okay, after you sure that the patient are the one that you want to take the sample, okay, so you ambil sampel, pastikan single patient rule, process only one patient at a time untuk mengelakkan mix up. Okay, so selepas ambil blood, terus label, okay, terus label, immediately label the tube. Okay, menggunakan handwritten label, okay, letak dekat situ nama, IC dan juga RN. Okay, kita di sini kita tidak benarkan, okay, untuk menggunakan pre-printed label or pre-label tubes. Okay, so you ambil dulu darah patient at the bedside, terus label. Okay, jangan label dulu siap-siap baru nak pergi ambil darah. Okay, we afraid that it will cause mix up of the sample. Alright. Okay, di sini saya share 5 years of trend analysis of specimen rejection, maksudnya sample rejection yang dihantar ke blood bank. Okay, kita boleh tengok dekat sini there is a rising in total sample that we rejected. Okay, from about 1,400 dia increase kepada 2,000, 2,100 macam tu. So overall growth exceeds 50% over the 5 years period. Okay, apa yang kita dapatkan daripada statistik ni? Okay, kebanyakan rejection adalah disebabkan ini 3 ni memang yang tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap kali dipresent di Hospital Transfusion Committee, inilah yang paling tinggi sebenarnya. Okay, overlap request. Okay, maksudnya you dah pernah hantar, you ada hantar GSH dan GXM dekat lab, blood bank, tapi you hantar lagi sampel sedangkan the GSH or GSM still valid, still ada lagi dekat blood bank. Okay, so yang ni usually kita akan reject the request. Okay, and then kedua, name or IC mismatch. Okay, name dengan IC not tally. Okay, so dia not tally tu in terms of not tally dekat tube dan also dekat borang GXM tu. Okay, so bila not tally pun kita akan reject. And then about the sample quality also, sama ada insufficient sample ataupun sample lies. Okay, overlap request ni dia sangat tinggi sangat tinggi dia punya berbanding dengan yang lain-lain lah, dia punya percentage of rejection about 20% macam tu in 2025. So dekat sini kita ada buat calculation sikit, kalau kita reject one sample tu lebih kurang berapa banyak yang wastage. Satu sampel yang reject wastage is about RM2. That include EDTA tube, syringe, needle, GXM form. Okay, so about RM2. Okay, nampak macam kecil RM2 tapi kita try untuk calculate it cumulatively. Alright, kalau kita tengok setahun tu lebih kurang dalam RM2,000 hingga RM4,000 kita akan wastage due to sample rejection. Okay, bila kita totalkan semua sekali dalam masa 5 tahun, it is about 18,000. Ini sangat tinggi sebenarnya. Kita nampak macam RM2 tu tak ada apa-apa. Cuba kita tambahkan semua sekali. 18,000 ni
such a loss yang sebenarnya untuk kita di hospital kita and also for KKM juga kita boleh gunakan duit ni untuk source yang lain sebenarnya. Alright, so yang ini perlu diberi perhatian lah daripada semua jabatan kepada semua jabatan dan juga ward. Pastikan. Okay, so macam mana nak pastikan kita tak overlap request ni, sebab bila overlap request blood bank akan reject. So macam mana kita boleh gunakan ward view system. Actually this system already exists for about saya rasa mungkin dah 6 tahun lebih. Okay, sistem ni sebenarnya dah ada di ward. Cuma mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, ataupun ada yang tahu tapi tak menggunakan sistem ni. Okay, so sistem ini you boleh access sahaja di PC di ward. Okay, sebab PC di ward dia akan connect dengan OneGov NetLine, right? So dia adalah web based system, dia bukan apps, jadi tak perlu install apa-apa. Okay, you access, you boleh tengok the real time, maksudnya apa status of your sample yang you hantar kepada blood bank. Okay, apa yang kita boleh dapat daripada ward view system? Okay, you boleh tengok apa terjadi pada you punya sampel, sama ada dah terima ke belum, sedang dalam proses ke, dah ada darah yang disediakan ataupun dah di cross match untuk patient ke tak, berapa banyak blood yang kita reservekan, berapa banyak blood yang dah issue out kepada patient. Okay, dan selain itu you boleh juga tengok blood grouping patient ataupun you punya sampel tu dah kena reject ke, okay. Dan you juga boleh tengok result of the Coombs test and also adverse transfusion reaction. Okay, so ini nama sistem blood bank yang boleh digunakan di ward. Jadi sebelum nak hantar sampel, check dulu dalam ward view system. Okay, patient ni dah hantar belum GSH ataupun GXM sample. Okay, so kalau dah ada hantar dan masih valid lagi, tak perlulah hantar sampel lagi. Jadi bila you tak perlu hantar sampel, you pun sebenarnya dah mengurangkan beban kerja di ward, beban kerja houseman di ward yang asyik nak kena ambil darah. Okay, so dah ada, tak payah ambil lagi darah. Okay, so I think this is more simple dibandingkan dengan you nak kena pergi ambil darah, terus ambil darah macam tu. Ambil darah lagi lah nak kena ikut all the SOP kan. So better you check dulu sebelum you ambil darah. So kalau dah ada, jangan, tak perlu hantar lagi. Okay, alright. Dr. Rai, ada orang tanya password dengan ID untuk ward view system ni, macam mana? Okay, yang ni saya teruskan presentation pasal password dengan ID ward view system. Okay, apa yang perlu untuk ward view system ini? Okay, pertama you kena ada MOH email. Okay, MOH email ada ke tak? Okay, so kalau yang tak ada lagi MOH email, perlu contact unit ICT untuk dapatkan MOH email. Alright. Itu compulsory sebab bila kita nak daftar you punya account dekat WardView system, kita akan menggunakan MOH email. Okay, jangan hantar you punya Gmail, faham tak? You punya Gmail punya Gmail punya alamat tu kita tak nak, kita nak MOH. Okay, selepas you dah dapat MOH email, fill up online form request, okay, untuk register WardView account. Okay, so boleh try you screen capture this QR code. Okay, akan ada Google Form. Okay, cuba isi dekat situ untuk fill up request lah. Nanti apabila pihak kami blood bank akan terima you punya request, our staff will create an account for you for WardView system. Okay, dan WardView system ni mesti menggunakan OneGov NetLine untuk access WardView. Okay, kalau guna macam hotspot, telefon kita, apa semua tu tak boleh lah. Alright, okay, so nanti bila dah ada
bila kita punya staff blood bank dah daftarkan untuk WhatView account, then you can start access. Okay, ID selalunya akan menggunakan you punya IC number. Okay, dan dia punya password tu kita ada default password, and then later kalau you nak tukar, you boleh tukar. Kita akan bagi ID number dan default password kepada you untuk untuk access nanti. Macam tu Okay. Okay, ini apa yang you boleh nampak lah dalam WhatView system. Okay, dia ada color coding. Every request tu ada color coding. So kita boleh tengok status tu berdasarkan, okay, contoh kalau yellow ni menunjukkan requisition tu accepted. Tapi test tu still pending. Maksudnya masih sedang dibuat lah, tak selesai lagi. Just kita accept the sample saja. Okay. Kedua, green. Green tu indicates test dah complete. Okay, dan untuk JSM you boleh klik ada satu pencil icon untuk tengok status of cross-match units. Maksudnya mungkin JSM tu you request for 2 units Excel, so you click the pencil icon, you boleh nampak okay ada 2 cross-match dah ready. Okay, so bila macam mana nak tahu 2 cross-match dah ready tu, dia akan warna grey, reserve. Maksudnya 2 cross match tu telah direservekan kepada pesakit. Kita dah buat cross match. Okay. Kemudian you tengok yang bawah blue. Okay, kalau dia punya blood pack numbers tu bertukar menjadi biru, bermaksud blood products tersebut telah issue out. Maksudnya telah diberikan kepada ward untuk ditransfuse kepada pesakit. Alright. And then ada another colour iaitu black, sama ada sampel tersebut rejected ataupun cancelled. Okay, so untuk pengetahuan semua, kalau sampel rejected, okay, sampel blood bank reject, staff blood bank tidak akan call ward untuk bagi tahu okay you punya sampel reject. Tak. Sekarang kita menggunakan sistem, then you check your system, WhatView system, tengok sampel ada rejected ke tak. Okay, kalau you nak tahu kenapa reject, tekan ada butang X kat situ. Okay, you boleh tengok kenapa kita reject. Adakah sebab insufficient sample ke, overlap request ke, on name or IC not tally ke. Okay, kat situ semua akan rekodkan. Okay, unless sometimes our staff will call what if that in the urgent situation lah, kalau perlukan transfusion yang urgent, then maybe our staff will call what untuk beritahu the sample rejected. Okay. Alright. Okay, we go to pre-transfusion testing. Okay, untuk di blood bank kita ada GSH dan kita ada GXM, group screen and hold and group and cross match. Okay, apa yang kita buat untuk GSH? Kita akan buat ABO grouping, RHD grouping and also antibody screening. Okay, bila masa you nak hantar GSH, apabila you rasa ada possibility patient ni akan perlu transfusion ataupun patient yang hendak ke OT, you boleh hantar GSH dulu. Okay, sample valid for 3 days untuk GSH. Tapi untuk certain cases yang high risk case in ONG like placenta previa, kita extend diorang punya GSH until 7 days. Alright. Okay. And then untuk GXM, apa yang dibuat sama juga, kita akan buat ABO and RHD grouping and also antibody screening. Then kita buat juga full compatibility testing, means that cross matching. Kita ada blood yang kita cross matchkan kepada patient dan reserve kepada patient. Okay. Use GSM ini use when transfusion is highly probable. Yang memang kita nak transfuse, then you hantar untuk GXM. Okay. Usually this blood kita akan reserve untuk 3 hari. After 3 days, kalau tak ambil, then kita akan release back to pool dan akan digunakan kepada patient lain. Okay, in emergency uncross match or we call as safe O. Okay,
Usually ada setengah-setengah kes yang memerlukan SAFE-O. Okay, SAFE-O ni is actually a ORHD positive RBC. Dan bila you request SAFE-O means that kita tak cross match langsung masa you ambil darah tersebut. Okay, so emergency SAFE-O ini digunakan untuk life threatening case only dan memerlukan specialist approval. Okay, don't simply take without the specialist approval. Okay, and then sebelum you, memang nama dia SAFE-O ya, tapi sebenarnya dia bukanlah safe sangat pun sebab kita tak buat cross match lagi pun masa you ambil darah. Tapi in blood bank we still proceed with the full cross match after you left with the SAFE-O. Okay, so if anything, contohnya patient antibody screening positif or tiba-tiba bila kita cross match tak compatible ke, yang itu akan kita call ward untuk beritahu, okay, untuk stop transfusion dan tengok further management bagaimanalah. Alright. And then saya ingin tekankan juga di sini dekat HSA kita ada second sample. Okay, kita panggil second sample. Second sample ini blood bank akan request bila ada new patient, patient ni new patient, tak pernah ada record dengan blood bank, tak pernah transfuse, so kita tak tahu dia punya blood group, then blood bank akan call ward, okay, boleh tak hantar second sample untuk kes-kes yang GXM yang memerlukan cross match yang nak transfuse. Okay, so apa kepentingan second sample ni? Second sample ini bertindak sebagai checking measure for the first sample. So kita ada satu lagi record untuk kita tallykan dengan first sample yang you hantar as GSM tadi. Alright. Finding kami lah sebelum ni, kita pernah buat transfusion safety week tahun lepas, hujung tahun lepas. Apa yang kita jumpa, ada ramai juga houseman yang konsep second sample dia salah, iaitu dia ambil second sample bersama-sama dengan first sample yang GXM sample tadi. Maksudnya bila dia prick the patient untuk ambil sampel GXM, dia ambil sekali siap-siap, satu lagi botol EDTA tube, tapi dia tak hantar, dia simpan dulu. Okay, that is the wrong practice, actually very wrong. Sebab bila you buat macam itu means that you defeat the purpose of second sample. Okay, so kalau berlaku any error, wrong blood in tube, kita tak dapat detect. So it will subsequently cause transfusion error terus. Dia tak jadi near miss, dia akan jadi transfusion error terus sebab kita bila second sample tu grouping dia sama dengan first sample, tapi first sample tu actually is a wrong blood in tube. So tak adalah, kita dah tak ada checking measure yang lain, then kemungkinan besar kita akan dapat IBCT. Okay, incorrect blood component transfuse. So perlu diingatkan ya, semua siapa-siapa yang ambil GSH or GSM sample ni, okay, pastikan second sample tu kita prick pada waktu yang lain. Okay, apabila blood bank kata okay hantar second sample, okay, then you prick the patient. Okay, some of them say kesian patient sebab nak kena cocok lagi sekali. Ya betul, memang patient sakit sebab kena cocok lagi sekali, but this is for safety. Alright, safety for the patient untuk mengelakkan incorrect blood component transfuse. Okay. Tapi perlu diingat juga second sample ini cuma terpakai untuk kes-kes normal cross match sahaja. Maksudnya bukan yang run for blood tu. Yang run for blood tu kita tak ada minta second sample. In term of kita nak kejar masa, nak deliver the blood cepat, so kita tidak minta second sample. So pada masa ini memang kita berharap orang yang ambil sampel tu memang betul-betul adhere to the SOP. Okay, so how to maintain the cold chain and integrity, nak transport blood, okay, daripada blood bank ke ward.
Okay, untuk PAXL, FFP, cryo, of course kena ada ice pack because dia memerlukan temperature yang sejuk, iaitu untuk PAXL 2 to 10 degree Celsius dia punya temperature untuk transportation, okay. And then for plasma 2 to 6 degree Celsius. So perlu ingat juga perlu ada cardboard. Why we need cardboard? Because we don't want direct contact of the ice towards the PAXL. Okay, so kalau contohnya berlaku direct contact boleh menyebabkan hemolysis berlaku di dalam blood bag tersebut, dan apabila transfuse kepada patient, okay, bila ada hemolysis akan banyak mengeluarkan potasium. So bila transfuse kepada patient boleh menyebabkan banyak complication lah, contohnya cardiac arrhythmia, cardiac arrest, okay. So sebab tu kita perlu menggunakan pelapik ataupun cardboard. Okay, pastikan ais yang digunakan itu juga ais yang betul-betul frozen dan ais yang mengikut spek lah, macam lebih kurang macam gambar ni, okay. Kemudian untuk platelet pula tidak memerlukan ais sebab platelet kita simpan pada suhu temperature room iaitu 20 to 24 degree Celsius. Okay, so let's say kalau you ada nak ambil pelbagai darah, blood and blood components, contoh ada platelet, ada PAXL, then you need 2 boxes macam tu. Okay, dekat blood bank semasa collect please cross check all the patient details dengan blood group, okay, dekat lab counter using the transfusion checklist. Okay, transfusion checklist yang ada di HSA ni actually already quite detailed, and if you follow the checklist should be you will not do any error lah. Okay, so untuk di blood bank apa yang perlu dicek adalah you kena check dia punya GXM form, you check dia punya blood bag, okay, stiker atas blood bag tu, okay, and then also blood card. Okay, make sure all of this tally baru pergi hantar blood ke ward. Okay, peringatan juga never store the blood in standard ward refrigerators. Okay, contohnya sebab dia kalau fridge dekat ward tu dia bukan blood fridge, jadi suhu dia mungkin tidak terkawal dan tidak ada buat validation dan sebagainya, so tidak sesuai untuk kita store blood di situ. Okay, contohnya atas apa-apa sebab you tidak dapat transfuse terus kepada patient, then pulangkan balik darah tersebut ke blood bank untuk kita simpan mengikut suhu penyimpanan yang betul lah. Alright. Okay, so apabila blood sampai ke ward, usually untuk di HSA kita ada satu step di mana staff yang in charge patient akan terima blood di ward. Okay, mereka akan buat satu sekali checking. Okay, and then the final check is at the bedside verification. This is very crucial. Kena buat 2 orang. Okay, kena buat 2 orang, dan checking tu actually is independently. Okay, seorang semak, selalunya akan seorang doktor and seorang nurse macam tu. Okay, so apa yang perlu dicek adalah ask the patient state dia punya name and IC. Macam tadilah open-ended question. So apa yang perlu check? Transfusion request form, patient's BHT, blood bag sticker. Okay, blood bag tu atas dia ada sticker, pastikan. Okay, and then the blood card. Okay, dan patient with wristband, patient yang pakai wristband. Alright, pastikan all the details, name, IC, RN, and then apa lagi, blood group. Okay, blood group, blood number of the blood bag semua tally, baru you transfuse. Okay, if there is any discrepancy, even a single letter or number, do not transfuse. Return the bag to the blood bank immediately. Right? Okay, so ini adalah checklist kita yang telah di-revise, ada 2 muka surat, dan kalau tengok sini memang quite details, dah tunjuk dah kat situ apa yang kita nak check, nak tengok dekat mana. Okay, so follow satu-satu.
should be no problem, should be you all takkan terlibat ya dengan any IBCT later. Okay. This checklist should be used for every batch of blood taken from blood bank to be kept in the ward as an evidence blood has been checked at all important checkpoints. Okay. Okay, kita pergi kepada administration. Lepas dah buat checking apa semua tu, okay, pastikan betul dah darah tu untuk patient. Okay, blood transfusion menggunakan giving set ya, dia ada dedicated lines dan lines tu tak boleh mix dengan any medication ataupun fluids yang kecuali 0.9% normal saline. Okay, so yang tu digunakan untuk flush lah. You boleh flush the line before and after menggunakan this normal saline. Okay, dan giving set ni untuk blood transfusion selnya ada ada filter, ada microfilter untuk trap the any kalau ada blood clot atau sebagainya. Okay, untuk timeline, pack cell kena start transfusion within 30 minutes of collection daripada blood bank dan perlu complete dalam masa 4 jam. Don't exceed more than 4 hours. If more than 4 hours, dia ada risk of bacterial contamination. Okay, untuk platelet and FFP perlu ditransfuse sama juga dengan cryo, transfuse as soon as possible and to complete within 30 to 60 minutes per unit. Okay, dan diingatkan never apply manual pressure to blood bags. Kenapa? Bila kita bagi manual pressure, it may cause hemolysis. Okay, bila hemolysis sama juga macam direct contact of the packed cell to the ice, dia akan menyebabkan potassium tinggi dalam blood bag tersebut. Okay. Vigilant monitoring and documentation sebelum transfuse, pastikan ada buat baseline vital signs taking. Okay, record dia punya BP, pulse rate, temperature, respiratory rate. Okay, this is the baseline. And then bila dah start transfuse, okay, you dah start transfuse, please remain at the bedside. Tunggu patient dekat situ. Dalam masa 15 minit ni sebenarnya adalah critical window. So kalau ada apa-apa adverse transfusion reaction yang severe, selalunya akan berlaku pada masa tersebut. Okay, so tunggu dulu dalam 15 minit. Selepas 15 minit tengok semua transfusion okay, patient nampak stable, then you can leave the patient, tapi still kena monitor the vital signs after 30 minutes and then hourly, okay, until the completion. So bila complete, selepas complete ambil lagi satu vital signs. Document the start and end times, component details and also patient tolerance in the clinical notes. Okay, please avoid the nighttime transfusion. It is strongly discouraged unless kalau betul-betul emergency. Sebab apa? Sebab bila malam ni kita punya staff tak ramai dan alertness kita kemungkinan ada kurang sikit, so that's why boleh menyebabkan higher risk of undetected reactions.